ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Tangapu akhirnya kenta bagi kasih Student Union kelapun sengau hau menteri ke sorga jela ubakmi ikatan revenue ubala kemen remboi halo gajing kena bagi lami kedukan Beaiñ giyeng sa Beaiñ bat giyeng basa belate Beaiñ Mahadev Khola nakaliang jong menteri ulang puun Khot dekat Jingïalang ke deputy commissioner jong ke East Khasi Hills district bat deki officer jong ikatan revenue ban syong ya selok halo kan kam Hagujunya keram bakilat petai kubor hakar penyotri unai wing arajar arpusan. Bak rembu ulo ongru bakum ketenan kaza syong bishar bat banle kat basya kaañ. Kajing dawa jong ki kalong bak nide ban ivik ya ki brew ki basyong ha katu kejaka klem dayo bor namar ba kajing don jong kinong syong hang tu klem kajing aibor ba klem badon ba pej kawan ra ya kajing bom syong skang tu kejaka bat kiteng artadru yo kan saklalong kawe na kiktem kiban shna ya kino kijing kebakan kta ya kasuk kasain hapo ka shlong bat kiwe pat kisti ta halor kane kumbangis nothu ba kidon kilongjing kibasa hangtu bat udon ubakam trai bat ka kut kalaai ya karai halor kata te ki detail jong karai kiba nga kiba ayuk kimpat ban batnga ngin study bat ya ke bangi dei ban le ni hab ban le kat kum basa ka ain kabar haba kalyang ka Mahadev Khola bat ya kaniru kalong ba ngen kadai ka sen ka banong kong ka ba nakalyang junga ya skeu bat hamno ka don bat ngin sa Khot ya ka meeting hapo ka revenue ka DC office DC revenue bagin sungthu baro artli kijaka ban nakalyang ka revenue department hapo ka state baro artli hakanu ka status menta ka bangin le khnang baka roadmap kabangi dei man le kadai bandon tangkitai